I pozdrav svima ljudi ovdje Srbijan Bibli. U ovom klipu ćemo igrati agar.io ili kako većina kaže Adžaro. Evo ovako, evo imamo skin Obame, vi možete mijenjati skinove, ali kad imate coinsa. Evo imate Banana, Birdie, Apple, Tiger, Cookie, Jupiter, Hello i tako. Evo, ja imam 300 coinsa, evo da možete kupovati coinse kao što vidite. Minus 80%, evo free, evo 2500, plus 30% jednako 3250 za 4 ili 5 eura. Meni to mnogo skupo. Evo imate mass boost i HP boost. Bolje bi bilo da ne kupujete skinove, možete hakovati ovu igricu. Ja sam je hakovao i uzeo skin Obame, možete i vi na lak način. Imate, stavio sam prošli klip, imate kako hakovati. To je Xmod Games, tamo imate. Kao što vidite imam 300 coinsa, pa hajde da krenemo da igramo. Uđete, evo, skin Obame. Jest da malo buguje, ali nema veze. Do sad nam treba rekord da nam je, da vidimo, sa 67. Mi moramo biti, znači, evo nas je pojao. Idemo opet, moramo bar stići negdje da smo 60. Jel? Ali teško je igrati. Kao što vidite, mislim da znate kako se igra Agara, da vam ne objašnjujem, jer to je popularna igra. Mislim da svi nju znaju. Ona se može igrati i multiplayer, a nekih od narednih klipova ću snimati sa drugom agar.io. Snimat ću sa drugom, snimat ću na ovaj kanal, ću snimati i Minecraft, samo ja mislim da sad za jedno mjesec dana ću da kupim novi kompjuter, pa ću skinuti Minecraft, pa ću snimati za kompjuter. Kao reklama se pojavila. I za kompjuter ću snimati, sada sve snimam za telefon, pa tako da... Evo kao što vidite, moramo stići do 60 i da smo to do sad rekord prvi, a poslije sve ide 60, 50, 40, 30, 20, 10. Ali teška je igrica za igranje. Evo, poje nas je crvenko, nemoj nas jesti, nećemo ti dosti, nikad za krst. Ako vam se sviđa ovaj klip, a mislim da će vam se sviđati, jedini moj cilj jeste da do sad skupim bar 100 subscribera, to mi je jedini cilj, pa poslije ćemo vidjeti. Kao što vidite, Juri mi čita vrat. Nema bamo svi Juri. A zaboravila sam da vam kažem i da ću snimati agar.io i za kompjuter, neki je narednih klipova. Jer Adžaro je veoma popularna igra. Evo na sve YouTube kanale samo nju snimaju, pa rekao ajde ja probam da vidim kako će ispasti. Joy, mačko. Ajde da ne mogu stići bar 60, to mi niču vidio. Šalim se ljudi, nemojte mi zameriti za šale. Isto lajkujte i subscribeujte mojeg druga
On se zove Balkan Tutorial, njegov link ću vam ostaviti u deskripciji videa. On pravi mnogo dobre videa, pa pogledajte ga ako vam se svidi. Subscribeujte ga, lajkujte i šerujte. Tako samo da vam kažem, da znate. Kao što vidite. Ajde pokušamo još jedan put. I sljedeći put nema, samo još ovaj put. Nadam se da vam se već svida ovaj klip. Ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte i sve radite. Pa da vidimo. Da. Evo ga, već sam stigao 58. Stavili smo svoj prvi rekord, pa hajdemo za daljim rekordom. Sada trebamo stići da smo 40. pa da vidimo da li ćemo uspjeti u tome. Kao što vidite, počeo da baguje, ali daj Bože da stignemo velik level. Jer ako stignemo, dobro će biti. Lagujem. Ništa. Doviđenja i vidimo se do sljedećeg klipa. Ćao. I ne zaboravite da subscribe.